We. Watu wa Orokarau, simuliagukia wakati ile MP wenyu alienda Sayuni. Watu wa kwingine mumeona vile by election ya mlima inafanyagwa. Mumeona huko Kasogo amefungua soko, amepeana title deed grade 25, amefungua soko biri, anafungua Sure, amefungua reli ambayo iliisha wakati Kenyatta akiwa uhai. Amefungua. Wewe watu ya Ng'ondowere, mumeona vile kampeni ya mlima inafanyagwa. Sio kukuja tu kuambiwa maneno alafu mnakosa kupewa kitu. Watu wa Bere, si mumeona? Sio mkate na soda na sukuma wiki mnaletewa na akina Itube. Have you seen the way the state is spending in Olokalou? Mumeona siku hizi every PS, every CS wote wako Olokalou. Huyu ako huku mshana, huyu ako hii constituency location jioni. I really hope watu wa Olokalou guy, I hope hisi masawadi hazitamuingia kwa kishwa. I really hope. Even influencers are being, you know, I have friends who are influencers. They are being paid 10,000. Waibaji wanalipwa 50. Muthenya omwe 50. Muini huko kumutobo ya kuu. Nasikia wale watu wanawashwa nyuma ni wale mobilizers wa UDA wa huko. Hao ndio hawapati kitu. Lakini Jesus, you guys, watu ya Ng'ondowere, mumeona? Watu ya Homa Bay, hii video by election inafaa kukua. Si nyinyi mnafanyishwa by election, kazi yenu ni kupigana na mawe mkiuana. Huko Kipipiri sijasikia mtu amekufa huko, na huko wanafanya kabini Olokalou. Lakini nyinyi mnauana na hakuna kitu mnapatiwa duthi sita. Washeni hiyo mchezo. Guy, how much are you spending in Olokalou? Moses Kuria, guys, adu Olokalou tajirai. Mnachagua nani? At this rate nimeanza kushagaa. Sitaki mtufanye kama Bere jameni. Adu Olokalou mnachagua nani? Musitustue sisi jameni, do not stua sisi. Mnachagua nani watu wa Olokalou? We. Watu wa Olokalou, simuliagukia wakati ile MP wenyu alienda Sayuni. Watu wa kwingine mumeona vile by election ya mlima inafanyagwa. Mumeona huko Kasogo amefungua soko, amepeana title deed grade 25, amefungua soko biri, anafungua Sure, amefungua reli ambayo iliisha wakati Kenyatta akiwa uhai. Amefungua. Wewe watu ya Ng'ondowere, mumeona vile kampeni ya mlima inafanyagwa. Sio kukuja tu kuambiwa maneno alafu mnakosa kupewa kitu. Watu wa Bere, si mumeona? Sio mkate na soda na sukuma wiki mnaletewa na akina Itube. Have you seen the way the state is spending in Olokalou? Mumeona siku hizi every PS, every CS wote wako Olokalou. Huyu ako huku mshana, huyu ako hii constituency location jioni. I really hope watu wa Olokalou guy, I hope hisi masawadi hazitamuingia kwa kishwa. I really hope. Even influencers are being, you know, I have friends who are influencers. They are being paid 10,000. Waibaji wanalipwa 50. Muthenya omwe 50. Muini huko kumutobo ya kuu. Nasikia wale watu wanawashwa nyuma ni wale mobilizers wa UDA wa huko. Hao ndio hawapati kitu. Lakini Jesus, you guys, watu ya Ng'ondowere, mumeona? Watu ya Homa Bay, hii video by election inafaa kukua. Si nyinyi mnafanyishwa by election, kazi yenu ni kupigana na mawe mkiuana. Huko Kipipiri sijasikia mtu amekufa huko, na huko wanafanya kabini Olokalou. Lakini nyinyi mnauana na hakuna kitu mnapatiwa duthi sita. Washeni hiyo mchezo. Guy, how much are you spending in Olokalou? Moses Kuria, guys, adu Olokalou tajirai. Mnachagua nani? At this rate nimeanza kushagaa. Sitaki mtufanye kama Bere jameni. Adu Olokalou mnachagua nani? Musitustue sisi jameni, do not stua sisi. Mnachagua nani watu wa Olokalou? We. Watu wa Olokalou, simuliagukia wakati ile MP wenyu alienda Sayuni. Watu wa kwingine mumeona vile by election ya mlima inafanyagwa. Mumeona huko Kasogo amefungua soko, amepeana title deed grade 25, amefungua soko biri, anafungua Sure, amefungua reli ambayo iliisha wakati Kenyatta akiwa uhai. Amefungua. Wewe watu ya Ng'ondowere, mumeona vile kampeni ya mlima inafanyagwa. Sio kukuja tu kuambiwa maneno alafu mnakosa kupewa kitu. Watu wa Bere, si mumeona? Sio mkate na soda na sukuma wiki mnaletewa na akina Itube. Have you seen the way the state is spending in Olokalou? Mumeona siku hizi every PS, every CS wote wako Olokalou. Huyu ako huku mshana, huyu ako hii constituency location jioni. I really hope watu wa Olokalou guy,
I hope hizi masawadi hazitamuingia kwa kishwa. I really hope. Even influencers are being, you know, I have friends who are influencers. They are being paid 10,000. Waibaji wanalipwa 50. Muthenya umwe 50. Muini uka kumutobo ya kuu. Nasikia wale watu wanawashwa nyuma ni wale mobilizers wa UDA wa huko. Hao ndio hawapati kitu. Lakini Jesus, you guys, watu ya Ng'ondowere, mumeona? Watu ya Homa Bay, hii video direction inafaa kukua. Si nyinyi mnafanyishwa direction, kazi yenu ni kupigana na mawe mkiuana. Huko Kipipiri sijasikia mtu amekufa huko, na huko wanafanya kabini Orokarau. Lakini nyinyi mnauana na hakuna kitu mnapatiwa duthi sita. Washeni hiyo mchezo. Guy, how much are you spending in Orokarau? Moses Kuria, guys, adu Orokarau tajirai. Munashagua nani? At this rate nimeanza kushagaa. Sitaki mtufanye kama Bere jameni. Adu Orokarau munashagua nani? Musitustue sisi jameni. Do not stua sisi. Munashagua nani watu wa Orokarau? We. Watu wa Orokarau, simuliagukia wakati ile MP wenyu alienda Sayuni. Watu wa kwingine mumeona vile by election ya mlima inafanyagwa. Mumeona huko Kasogo amefungua soko, amepeana title deed grade 25, amefungua soko biri, anafungua Sure, amefungua reli ambayo iliisha wakati Kenyatta akiwa uhai. Amefungua. Wewe watu ya Ng'ondowere, mumeona vile kampeni ya mlima inafanyagwa. Sio kukuja tu kuambiwa maneno alafu mnakosa kupewa kitu. Watu wa Bere, si mumeona? Sio mkate na soda na sukuma wiki mnaletewa na akina Itube. Have you seen the way the state is spending in Orokarau? Mumeona siku hizi every PS, every CS wote wako Orokarau. Huyu ako huku mshana, huyu ako hii constituency location jioni. I really hope watu wa Orokarau, guy, I hope hizi masawadi hazitamuingia kwa kishwa. I really hope. Even influencers are being, you know, I have friends who are influencers. They are being paid 10,000. Waibaji wanalipwa 50. Muthenya umwe 50. Muini uka kumutobo ya kuu. Nasikia wale watu wanawashwa nyuma ni wale mobilizers wa UDA wa huko. Hao ndio hawapati kitu. Lakini Jesus, you guys, watu ya Ng'ondowere, mumeona? Watu ya Homa Bay, hii video direction inafaa kukua. Si nyinyi mnafanyishwa direction, kazi yenu ni kupigana na mawe mkiuana. Huko Kipipiri sijasikia mtu amekufa huko, na huko wanafanya kabini Orokarau. Lakini nyinyi mnauana na hakuna kitu mnapatiwa duthi sita. Washeni hiyo mchezo. Guy, how much are you spending in Orokarau? Moses Kuria, guys, adu Orokarau tajirai. Munashagua nani? At this rate nimeanza kushagaa. Sitaki mtufanye kama Bere jameni. Adu Orokarau munashagua nani? Musitustue sisi jameni. Do not stua sisi. Itago Rigathi wa Gachagua mujiro wa bare yaririani marika rika ria Mwangi getha kugia kirigo ndi muthuri uhoretie. Thengio muno andu a nyumba itu, ni ndimwendete muno. Nyumba itu ikare thayo, twendane, tuikare twi kindu kimwe. Urumwe witu niguo hinya witu, uingi witu niguo hinya witu. Tuikare twendanite na hindi ciothe tugaciraga kimwe. Thengio muno andu a nyumba itu, ni ndimwendete na muthie na mbere na mutikamake, gutire mbura itakiaga. Na riria andu mekimanite ki ukirie gukia. Maundu maitu ni mega, nyumba ino itu ni gutherema, ni nyumba ndathime na gutire ndi tukona uru, na ni ndacokia ngatho. Nyumba ino itu ni gethereme, aria mena megutha aria makuhota tutandatu guthie na iguru. Ndacokia ngatho. Woi ndamuthaitha mutikae gucokia kara haria twarumirwo. Ndamuthaitha woi Sami munyitirire Sami ngotho na Rigathi wa Gachagua tondu uria urumitwo onaga kigurumukia geka atia ako na njigua iki na ndindiko iki aria ithe witu mutikareke tutindikwo ringi. Ni ndirera andu aitu woi ndamuthaitha mutikae gucokia kara haria twarumirwo. Ate matinde maithigira ni 16 ona ari ko ni rucio tumarikirie ocio thire wira ni muthiru ithu tire maraya ma mbia no ithu tire maraya ma maendeleo na ithu turi ataga tutugu cokora na arore tutwikira ngamu ko tuko turi cokora ngamu na mwe tolo macokora mwe maraya mogi acokaga ndogi tutire no tibera bara ya muhiriga ya noka ya nyumba ba gutiganwo na ki na ndirauga tonde ndirahotirwo ri ikurundwo ni reka garuoro ni ndiraugire ndiguthie
Tondũ mukuru ndina mbu mundu anauma mbu ndahikaga na nyina nema na ndikaraga kwa thoguo. Ndirauga ngũikara kwa DCP na nyitirire candidate uria murathurire tondu nyuma muthurire hamwe muhete kura nyingi muno na tigiti wa DCP uria witagwo Same Douglas Kamau Waweru niwe mwitaga Kamau wa Ngotho. Ndimunyitirire tondu nake ni ararugama na kiama kiria ithuĩ tuhana ta bari ya kirima. Githurano giki murona tureka kia mweri 26 kiroreirwo Kenya handu ya Roma. Igathi mwamuconorithĩri haha ona harĩa gakorwo muthi na tondu muura tuhinyiriirio hinya witu uria twinaguo rithathi itu ira tukonayo niku mwananchi ndari hinya ungi niku kurio nio tukwaje ku exercise thaici ithuĩ tuhana all Kalau constituency kana ikari all Kalau ni ithuĩ tukwaje guhe tempo kana ni ithuĩ tuku dictate speed ya uria tugathii tuthii ta andu ariku na ni njui to muri arakaru gutiri mundu tari murakaru thaici Kenya ni uria maica marito itu na muronia tukareherwo mugithi waninirwo miaka 46 mithiru 46 years ago mugithi ucio kioneka nduri na bata no mundu arawathire aroya mbeca ciito ararehe mugithi ucio kuma Nairobi guka haka na Nyahururu urathi na mathaa 7 ugacoka kurihia 550 na matatu iri rathi na mathaa 3 ni 600 na ungihamba ki ni mundu tucio wina meciria macio mateneri meciria makuru ni mundu wa kuheo opportunity na ndagirwo kuro one muigate ndikwaria muno andu aitu bet kwega no tondu hoya Ngai uria wi muoyo no gukwagira ni turacirwo na tutiracirwo ni uria twendete turacirwo uria tungihuka no mbeu ya Ngai nihukaga andu aitu bet kwega no tondu hoya Ngai uria wi muoyo no gukwagira ni turacirwo na tutiracirwo ni uria twendete turacirwo uria tungihuka no mbeu ya Ngai nihukaga andu aitu bet kwega no tondu hoya Ngai uria wi muoyo no gukwagira ni turacirwo na tutiracirwo ni uria twendete turacirwo uria tungihuka no mbeu ya Ngai nihukaga Mama kwaura. Kwaura. Muma kwa raji. Na breakfast no mukurite. Ni mukurite breakfast na ni mwale raji. Na ni mwale breakfast. Na mwacoka mwale raji. Uniji ni mugucoka waini murieke muma hotel. Andu acio ni mauro indo icio. Tondu no cianyu niguo. Ni cianyu kabisa. No mweri 16 ni Same Douglas Kamau Waweru. Atia Same Douglas Kamau Waweru. Niguo nitunyitire yau no me akithikio na geria kuira na ithuĩ ndangĩhota kithikio na geria kuira no ainire kura kwa najiunete Linda mama nyamwire yari ya Uhuru njega ati wathi thibitari muiritu njamba yetereire mucii twakwirwo kana nĩ ngemi nĩ 4 kana 5 yetereire mucii thaa ici eragwo ta thiĩ ũhang'e ũmenyerwo kũnduta ũkanduta kũrĩa njamba ĩkehũrithia mũtumia nĩathire wodi ona thaa ici njamba ici tarakĩenda ona atumia matarakĩenda haha atakĩ mũndũ ũrenda mũrigo thĩna katima ona haha thaa ici ingĩũria haha tuone haha rĩ nĩ ici hatirĩ wĩra kahe na mũndũ haha nĩ okay twarĩ kuo hĩndĩ ya Moi nĩ mwanake arehete wĩtagwo Jumaina na hĩndĩ ĩyo ya Jumaina mbeca ciitĩtwo no nĩ twarĩire no Moi acokire gũconoka tondũ tũtiamũhire kura ũguo ona Ruto nĩ erwo tũtirĩ kura tũramũhe gaka nĩ kamũkawa tũrĩe no kura nĩ tũkura twaikia kaũndũ kamwe mweka wega mwarĩkia kuoya yaingĩra mũhuko mwamera atĩa nĩ nderwo harĩa muma
no ati mutikora mbere mutikwaragia mwarerio mugakira mwarikia kumumunya muguongo ri mwauga atia ati mwauga atia andu aya ni makamenya uhoro ni muhita andu itikirai kume amothaitha andu meyagia one tutikia ati ni moi kuya tactics cia kuya tukinyerie riri makaiya tukinyerie Kasongo atiriri uria mundu itiga ma agiri 20 cia botiga tukorwo twina force mweri 16 July tugathura Sami Douglas Kamau. Can as many as of that opinion say aye? Trekere Kasongo no one time. Can as many as of that opinion say aye? Nagia gatatu Ligi newe mutongoria wa rorere DCP nekio kiama gitu na SG wito gitungati melo. Can as many as of that opinion say aye? Nerera jugana mogapo kazuraka Kamau nemaigua Njegeke-inĩ yakwa ndangĩona ũru arĩ Simba iraga wĩyũmĩrĩrie na magwĩta kamũndũ-rĩ onakorwo wa kanitha-rĩ nĩmuonaga ũkeyũmia kamaine ataniĩ kameraga mũndũ toĩ ũrĩa ũngĩ mũndũ toĩ ũrĩa ũngĩ kurio toĩ ũrĩa ũngĩ tokũina nyinaga nyanyihia kanũĩ nĩũkamenya niĩ nyoniai kura cia Wawerũ mweri 16 kura igaikagio Wawerũ Harambee mokete huono wa Kamau kama kura yako ni ya Kamau mkono juu haha lewera ku finish kumalo kanatia eti maondo kuonana adoitoje tako wakili Sasha wa Mae kana wakili wa Gachagua ni muranya na igoti nene toro gamete na monene wito wa DCP ndikade wa Gachagua na ni murake na de haha dokero gama na Sami Douglas Wawerũ wagetikia MP Karau mweri 16 wa Julai nĩmũkarũgama nake nĩmũkarũgama na Kamau nĩegirete kĩitonete guoko angĩkorwo nĩũkarũgama na Kamau onawe Ngai nĩakarũgama nawe ndĩrahoya gĩtĩ kĩa maitũ wa kaunti tondũ nĩmũkwenda mũtumia njamba andũ a mũcere na mboco meke atĩa harambee ũmũthĩ ndoiga kĩrĩa ũraheaga atĩ pĩrĩ harusi yetu na Kasongo zimevunjika. Ujiraga oe mbeca nĩguo une harĩ we ũndũire ũnjĩraga oe mbeca nĩguo une harĩ we ũndũire kura yakwa nĩhithĩte njĩtereire gũikĩria Kamau kura yakwa nĩhithĩte njĩtereire gũikĩria Kamau Nĩtũtiganĩte Kasongo ende asiende bara ya Kamau bara ya Gachagua na rũrĩrĩ Gachagua na mbeũ njĩthĩ ndĩramũria na gĩtĩo tukaumĩra mweri 16 mweri wa mũgwanja tuikie kura tunengere mwanake ũgwĩtwo Sami Douglas Kamau Wawerũ na twathurana tuikare kĩtuoni twĩta mbeũ njĩthĩ tugitĩre kura citũ nĩ ũkorwo kura citũ nĩguo ũtonga witũ arĩa marehete nĩ makũiya kura mamenye ithuĩ nĩ ithuĩ borithi cia kũgitĩra kura cia Karau mwareherwo mbeca mwareherwo mũcere mwareherwo mboco
Korogosho, Mwarero Mekodoro, Mwarero Moses Kuria, Mwarero Ishongwa, Mwarero Mamikiria, Mamiki, Mamiki, Ate Mamiki, Ate Mamiki, Ate Muramuta Mamiki, Muramuta Mamimwaganu. Ati no mwaka uthi uinamire mundu nigetha urie basari mwana guti handu ikaia kura eti muciari reke mbeca cia githomo citwarwo ku cukuru ciana cikaru nani ndamwira wako wina mwana day secondary gutire ringi ni mukuona tondu na mieri 8 ati ringi tukona mwana wi day secondary school thaa 4 thaa 5 na kabagi na nguo na uniform ati ni gato no ndo akirwitwo school fees hiyo inafika mwisho uri nie ndirenda kuga atiriri nie ndina miaka 75 na ni thuranite ithurano nyingi muno no ndire ndona kundu mundu etagio kibandi giake mbere ya githurano andu aitu mwitikira mundu aikare na kibandi giake muthenya wa githurano ukaumira uthure mundu uri ukwenda uniane kibandi giaku nigetha haki yaku na maendeleo moneke. Asante sana. Thank you Bwana Chief. Thank you muno. Dora ni mwe gaidi cia DCP. Ndiwe kana muciwe wega kene ndiwe kana muciwe wega. Ni muciwe wega. Wenda nyite muthigi. Tuga atiriri harambe. Ni kawanta muno mwaka kaigwike gukwa niguo wi guthaka. Harambe. Oya kara gaku gakurio harambe gacoka tukoga DCP skiza ground kaiga guoko gwi gutuine marahendia andu ati mwathi mweno wa DCP gutiri maendereo no budget ni irathomirwo na mbeca iria ciukite county uti hindi ingithengi ati tondu kiria uguo niguo ni ndera uguo niguo kuri mbeca tiare budget itirethomu na ni ciukite county Moikata twena kawama emothiole gwa mwari 16 haeti hotore na niguo tutana kinya next year hari agukinyira wa muhoho ri hawi men repre eto tikwamba konyitara Sami Douglas hane hotore nake mundu gwetwo Kasongo ero na ngombo ciake emothiregure Moses Kuria ri araria na ithuĩ turaiga twena mheshimiwa wa Njiko wa Muhia ona ati arume mutigane nake atigerwo atumia tumukunyange nginya age hatafu niĩ ndarwarire ndathie thibitari ndionaga ndawa ndakimaka muno tondu twaga ndawa mbeca ici turaheo ri ni turaheo mbeca nigetha tugithura mundu no mbeca ndawa ri tugitire thibitari kai mbeca ici tangikigura ndawa thibitari thiini wa mathibitari tungikena muno na itwikira maendeleo mangi gukiheo mundu wiki na heo wiki ndangituteithia onda tuticionaga imwe no ni tukiheagwo no thibitari gutire ndawa Oile, nigetha Kasongo igwe ndathiraka tugikora andu aingi na ndware nakorire mubugene Kamau au nareke yoyo mbuge mpigeni makofi huyo hapa mwana mundu utari wa guko ahoro na umerio nyau hakuna kuchaguana hapa kama wewe si wa hapa. Tunataka kutangazia Moses Kuria hakuna kuleta watu wa Kibera na Nakuru wachaguane hapa. Mbunge ni wa Orokarao atachaguliwa na watu wa wapi? Niĩ ndakondera ya atiriri niĩ na rĩu githe matikarengarenga harĩa ũkaneagwo ngiri agakwĩra atĩ agũtware harĩa ũgeke atĩ niĩ ndakondera niĩ ngĩmaikĩria ngiri yake na ndĩmwe oya nĩ njũĩ kwĩyandĩkĩra ndikũhota gũthiĩ kwandĩkithia nĩcio tũrĩ iria tuma nacio haha. Nĩ mohoro kuma gwa Kĩongo ũgĩthomerwo nĩ niĩ Karũngo wa Thang'wa. Aikari a gwa Kĩongo kuga atĩ matikagũithia rũrĩrĩ mweri 16 wa Julai. Nĩ maugĩte mũthenya ũcio nĩguo makonia Kasongo kuma nja nĩ outside na gũthiĩ nĩ ngũ nĩho magathurĩra mũndũ ũgwĩtwo Kamau Waweru Douglas Sami. Si mambo ndio hayo?
Si mambo ndio hayo. Mama tigatugoithie. Nigetha muthuri uyu twaturwaga nake twikuria bunge. Mani ni aheirwo gite kia SG Secretary General. Ono sainaga maundu mothe ma kiama. Agasaina nomination. Mundu Kasongo akigia kura guku wira uria ndutite wa kumurugamia akienda kunina nyumba itu ugituika wira watu oi ni mukuguithia andu a nyumba itu ni mukuguithia nyumba itu ni mukuguithia gitungati ni mukungindira ni mukunjikira hinya ni mukunjikira hinya andu a nyumba itu aikoni ithu twamuthaithirie ri hii nyumba ya William Ruto ya serikali yake na urais yake, sisi ndio tulijenga. Ni kweli ama ni kweli? Watu wanajua kujenga, wanajua kubomoa. Ni kweli ama si kweli? Tubomoe, tusibomoe. Tubomoe, tusibomoe.